Mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko habaye amatora ataravuzweho rumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Tanzania, amakuru aravuga yuko muri aka kanya Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kuri uwa gatatu Ugushyingo 2025 ugomba kurahirira mu muhezo mu kubungabunga umutekano w'uyu muhango. Ubusanzwe rero umuhango wo kurahira kwa perezida waberaga muri stade ukitabirwa n'abaturage babarirwa mu bihumbi, ariko uyu munsi siko bigenda kuko urabera ku ngoro y'umukuru w'igihugu kandi nta baturage bemerewe kwitabira uyu muhango. Abayobozi bakuru ba diplomate n'intumwa z'ibihugu zituruka mu mahanga nibo bitabira uyu muhango. Byitezwe ko umutekano w'ingoro y'umukuru w'igihugu uraba wakajijwe birenze ibisanzwe kugira ngo hatagira abadobya uyu muhango irahira ry'umukuru w'igihugu. Iki cyemezo rero cyatangarijwe kuri televiziyo y'igihugu ku itariki ya 2 Ugushyingo, cyafashwe nyuma yaho tariki 29 Ukwakira abaturage benshi batangiye imyigaragambyo yamagana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye uwo munsi. Abaturage basabaga ko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe guhatana na Perezida Samia Suluhu nka Tundu Lissu w'ishyaka Chadema bafungurwa amatora agasubiramwo, hanyuma nabo bakemererwa kwitabira. Tariki ya 2 Ugushyingo Chadema, iri shyaka rikomeye cyane yatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania, yatangarije ibiro ntaramakuru bya France AFP ko kugeza uwo munsi abantu batari munsi ya 800 bari bamaze gupfira mu myigaragambyo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryo yagaragaje ko abapfuye bagera ku 10. Komisiyo y'amatora ya Tanzania yatangaje ko Perezida Samia Suluhu yatsinze amajwi y'amatora ku majwi 97.63%. Abakandida 16 bari bahatanye basaranganya atageze kuri 3%. Chadema rero yamaganye ibyavuye muri amatora. Kuva imyigaragambyo yatangira, internet yarafunzwe, abatuye mu mujyi wa Dar es Salaam basabwa kuguma mu rugo kuva mu masaha y'umugoroba kugeza mu gitondo. Amashuri arahagarikwa kugeza ubu, abaturage barasubira mu buzima busanzwe muri iki gihugu cya Tanzania nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Umutekano rero wakajijwe, gusa hakaba hari amakuru avuga yuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ari buze kwitabira uyu muhango wirahira rya Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan wo mu ishyaka rya CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi. Mu makuru yacu reka duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko ubuyobozi bw'ibiro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa ya Yoberua yahaye Perezida Felix Tshisekedi umukoro wo gufungura banki ziri mu mujyi wa Bukavu na Goma niba ahangayikiye abanyekongo batuye. Banki ziri muri imijyi zafunzwe muri Mutarama na Gashyantare 25 ubwo abarwanyi b'iri huriro bayifataga ihuriro ry'ingabo za leta RDC zigahunga. Ni icyemezo cyari kigamije kandi guhima Corneille Nangaa na bagenzi be. Tariki ya 30 Ukwakira mu Bufaransa habaye inama yiga ku mutekano w'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, yari ifite intego nyamukuru yo gushakira ubufasha abagizweho ingaruka n'imiryango ya AFC 23 n'ingabo za RDC. Uwo munsi Perezida Tshisekedi yagaragaje ko ababajwe n'ubuzima abari mu bice bigenzurwa na AFC 23 babayemo, abasabira inkunga bigizwe mu ruhare n'Ubufaransa na Togo. Byateguye inama hakusanyijwe miliyari 1.5 z'amayero yo gufasha muri rusange abagizweho ingaruka n'iyi miryango. Tariki ya 2 Ugushyingo Corneille Nangaa yagaragaje ko ubusabe bwa Perezida Felix Tshisekedi butumvikana kuko yagize uruhare rukomeye cyane mu buzima bugoye aho mu bice bigenzurwa na AFC 23 n'ibindi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babayemo muri iki gihe. Ati muri Mutarama 25 Goma yarabohowe, vuba hakurikiraho Bukavu. Mu gusubiza, Felix Tshisekedi yatanze ibwiriza yo gufunga banki afatira amafaranga abaturage bo mu burasirazuba bari babitse. Icyemezo kirenze kuba kitemewe n'amategeko kiri mu bihano yafatiye abavuga igiswahili agaragaza ko ari abanyamahanga. Corneille Nangaa kandi bukije ko Perezida Felix Tshisekedi ari we uri kohereza indege z'intambara za Sukhoi na drone mu bice bituwe cyane mu burasirazuba bwa RDC zikarasa abaturage, kandi ko ari we wategetse ko abanyamurenge batuye muri Minembwe bafungirwa inzira zose zabageza ku masoko. Corneille Nangaa yagaragaje ko niba Felix Tshisekedi yasubije ibitekerezo ku murongo akaba ashaka gufasha abaturage bavuga igiswahili kubaho ubuzima busanzwe, akwiye gufungura banki n'inzira banyuramo bajya ku isoko. Ati niba Felix Tshisekedi yasubije ibitekerezo ku murongo ku munota wa nyuma akaba atekereza ko yafasha abaturage bacu bavuga igiswahili kubaho ubuzima busanzwe, yakaba yatangira gufungura banki akareka rero urujya n'uruza rw'abaturage rero n'ibicuruzwa bigakomeza. Yakomeje agira ati abavuga igiswahili ntibafite
umuco wo gutega amaboko ni abakozi batungwa n'imbuto z'imirimo y'amaboko yabo n'ibyuya byabo, bafite umuco wo kwikoresha no kugira inshingano. Inshuro nyinshi AFC 23 yagaragaje ko gufatira amafaranga abaturage babitse mu mabanki bigamije kubambura ubuzima, bityo ko ari icyaha kibasiye inyokomuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byagiye bigarukwa. Reka mbabwire ko umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yategetse ko Andrew igikomangoma agomba gukurwaho impeta z'igisirikare cy'ubwami bw'Ubwongereza. Andrew Mountbatten Windsor yambuwe ikamba ry'igikomangoma n'ibiriherekeza byose ku itariki 30 Ukwakira 2025, ariko agumana impeta y'umugaba wungirije w'ingabo z'ibwami zirwanira mu mazi yari yarasezeye mu zindi nshingano zose za gisirikare muri 2022. Minisitiri w'ingabo mu Bwongereza John Henry yabwiye BBC ko ari intambwe nziza n'icyemezo umwami yafashe asaba ko cyubahirizwa kandi turi kubikoraho. Andrew yamaze imyaka myinshi cyane azwi nk'igikomangoma n'intwari y'intambara mu ngabo z'Ubwongereza, yabaye mu gisirikare kirwanira mu mazi imyaka 22, aba n'umupilote wa kajugujugu mu ntambara yamaze icyumweru hagati y'Ubwongereza na Argentine mu mwaka wa 1982 barwana ibirwa biri muri Atlantique. Andrew yambuwe ikamba ry'igikomangoma ahita atangira kwitwa Andrew Mountbatten Windsor, n'ibindi yagenderwaga byose arabitakaza. Byose byatangiye ubwo hajyaga hanze amakuru y'uko agaragara mu mpapuro z'ikirego za Jeffrey Epstein wagarebwaga gucuruza abana b'abakobwa hagamijwe kubasambanya. Andrew yashinjwe na Virginia Giuffre wari umutangabuhamya muri dosiye ya Epstein ko yamukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina. Akaba rero ari ibyo rero bikomeza kugenda bigarukaho. Mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru masaha ari imbere.